tunu an guddaadha. Baga rabbiin nagaan asiin si eege, baga rabbiin gartee gara maatii keetii deebi'uudhaaf si kaase nagaa rabbi si galchuu jennaani. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. As-salaatu was-salaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyinaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'd. Waa taate inshallah gaamee anis akkuma beekamu namni beekus gariin warri beekus ni jira. Torbaan kana imalarraan ture. Alhamdulillah egaa fayyaa qabaatu jiraatu waan guddaadha. Hedduullee dubbachuu hin danda'u. Garuu ammoo inshallah gabaabsineetu magaabalee ta'e tana gammachiifee du'ee goruun wallahi waan ajaa'ibaati. Rabbiin gartee nagayaan ganda milgeetti ganda gammachuu ganda akka keessaabaati isaan osoo hin ta'in jijjiirama guddaa agartuu rabbiin nuuf haa deebisu maatii nagayaatti rabbiin nuuf haa deebisu jireenya isiidhaa gartee jireenya bareedaa rabbiin nuuf haa taasisuu fi nama gartee ammaan tana markasa keessatti quraana rabbiitiin bashannanaa jiraatee yeroo garallee quraanuma rabbiitiin bashannanu rabbiin nuuf haa taasisu. Quraanni kuni hablullahi alwatiin haada rabbii kan namni yoo isii qabate bakka ga'u haada yoonii fi isa qabatan duniyaa fi akhiratti illee bashannanan san jechuu quraanni rabbii wanni nama kana bashannansiisu duniyaadhaa miti bareedinaa miti bootaa bashannanaa jaanii kan ummanni tottolfatu bakka adda addaadha kan kanaa miti kuni waa yeroodhaati waan daqiiqaadhaati waan sa'aati. Yoo guyyaa tokko guyyaa gartee iriftiidhaa guyyaa boqonnaa keetii bakka iddoo raahaa jaanii bakka itti raahaa godhan yoo dayitee bashannantee oolte galgala yookaan borummaa irraanfatte bashannanii sun kute. Garuu ta quraana rabbiitun ammoo za'aa 24 amata guutuu urmii ta'e nama quraana rabbii qara'ee eegas boodaa yaadda'u tokkollee nagar. Namni quraana rabbii qara'ee quraana rabbii fite ka quraana rabbii gajjee qara'u beeku ka quraana rabbii qomaa qabu yeroo hunda gammadaa deemee waan qara'ee kan itti gammadaa deemee jiru quraana kana. Raahaa yeroo hunda nama goosisu quraana rabbiiti jechuudha. Ulamaa'in akki jedhan yoo duniyaa barbaadde quraanuma qabadhu jedhan. Yoo akhiraa barbaaddes quraanuma rabbii qabadhu jedhan. Yoo duniyaa fi akhiraatti bashannanuu feetillee quraanuma qabadhu jedhan. Quraanni rabbii kun duniyaa irraa si goosisa akhiraa irraa si goosisa lachuutti illee irraa si goosisa jechuudha. Sammuu teetanaaf tasgabbii sii kan yeroo quraana rabbii kana qaraate qalbiin teetun haaras fuudhatti jechuudha. Kanaafuu bakka quraanaa turte obboleeyyiin deemee quraana rabbiitti wajjin jiraataa turte yeroo galtellee nama quraana rabbiitti wajjin jiraatu. Bakka ati shariika dhabdetti quraana rabbiitu shariika siif ta'a. Yaa jiran an takka wanni isinii dhaamu jabeessee wanni isinii dhaamu shariikni akka shariika quraanaa hin jiru. Shariikni feeti duniyaa sanarratti namni hanga fedhe wal jaalatus adda baha. Namni hanga fedhe wal jaalatus yeroo takka takka dabree wal dhaba faadhaa'u osuma jiru osuma nagayaa wajjinanii faa wal dhaban mumkin xilaatallee walitti ta'uu danda'a. Saahibni yeroo takkallee fuula sitti hin jijjiirre yoo ati itti jijjiirte malee saahibni yeroo nam takkallee si bira jira dhaquu hin dandeenyellee saahiba siif ta'u quraana rabbiiti jechuudha. Haqabrii keessatti illee shariika si ta'u hadirree maasharaatti illee shariika si ta'u quraana rabbiiti. Hatta duniyaa keessatti quraanni rabbii yeroo ati gartee nama wajji haasoftu dhabdee cinqattullee shariika siif ta'a. Mee ilaala nama quraana qara'u yeroo kophaa ta'e quraanaas fudhadhume kophummaan sitti hin dhagayamtu jechuudha. Kanaafuu quraanni rabbii kun xarafni tokko harka rabbii jira xarafni tokko nu harka jira haa jabeeffannuun isin jaa asumaan obboleetti teenya bakka bareedduu bakka barakaa kana keessa turtee
yeroo biyya galte akka quraana rabbii kana agartee irraan shaakalamne akkan irraan fanne akka quraanatti harka marattu milkiin duniyaa fi akhiraa quraana kana keessa jirti qabeenyi kee guddaan kanatti dalagattee galaa jirtu quraana kana ta'uu ifatti himi andaamisa kee guddaan kan qabeenyi kee guddaan kana dalagattee galaa jirtu quraana rabbii kana mungkin ati yeroo ganda jirtu quraana kana hin beektu fataa'u quraana kana gaafa ganda jirtu san hin qaraanee muta amma kunoo qaraateeti sinqeeffattee galuu ni jirta wanni biraa akka quraanaati miti hidhumti ni irratti garuu quraanni dabalamaatti lakkaati qaraatu lakkaati nama faa qaraasiftuuni quraanni ilmiin dunya ilmiidhaafi quraananii fi ilmiidhaafi akkasumatti wannoonni kanan ta'in kabiraa garaagarummaa qaban qabeenyi lakkaate kan ni irratti lakkoofsisaa guulaaltu irratti immoo ilmiin lakka nama barsiiftuuni dabalamaa deemti jiru faallaadha jechuudha. Wannoonni ilmiidhaa quraanni rabbii yoo nama qaraayisuu eegalte hanga duraan beektu caalaa baraatti deemta siif dabalamaa deema jechuudha. Nama garee keessa taa'ee quraana nama qo'achiisu namni garee keessa taa'ee nama quraana nama qo'achiifne haa quraana duraan likki beeku wal dhaba. Hanga fedhee quraana beekees garee keessa taa'ee nama qo'achiisan nama kana bira dabra jechuudha. Quraana kana akka gaarii baree laal hanguma kanis akka siif dabalamaa deema jechuudha. Quraanni ilmi illee akkasuma hanguma nama barsiisan takka namaaf dabalamaa deemti jechuudha. Kanaafuu inshallah rabbiin nagayaan biyya nagaatti rabbi siif haa galchu bulee teenya quraana rabbii illee rabbi siif haa tiisu nama quraana tiifatu kan quraadhi isa tiisu rabbi siif haa taasisu nama quraana tiisu kan quraana tiisu rabbi siif haa taasisu silaahu innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafizuuna jee quraana rabbumaa tiifata sababaa yoo ati quraana rabbiitti harka qabatte quraana rabbii kana jalatti caayaa quraanaa jalatti ni tiifamte caayaa quraanaa jalatti ni milkoofte jechuudha. Aduu maasiyaa duraa baate jechuudha. Aduu yaadaa duraa baate jechuudha. Yaada sammuu nama maraachu agartee duniyaa sana keessatti akka malee nama godhu hunda quraana kanaani duraa bahanii rakkoo duniyaatiif rakkoo akhiraa duraa quraana kanaan rabbi si haa baasu jabaadhu nama quraana rabbii qabatee bakka bareedduu dhaqe rabbi si haa taasisu quraanuma kanaan rabbi si haa tiisu akkuma har'aan tana caayaa quraanaa jalatti mataa qabattee jirtu kanatti yeroo gandaggaltellee rakkoo adda addaa rakkoo gama hawaasummaatiin dhuftu tagama gartee adda addaatiin si dhuftu sheexaanaatis ta'ee shayaaxiinul insi wal jinnii irraa si dhuftu hundaa'u quraana qabatee nama dura bahe rabbi si haa taasisu hunduma keessanuu barattoonni markaza furqaan barattoonni markazoota adda addaa irraa dhuftanii akka keessa jirtan hundummaan keessanuu silaahugaa karoorri keessan yaadni keessan kanuma dalagannee biyya namaatii gallaadha. Hundummaan keessanii yaada kana qabdanii yeroo gabaabaa keessatti karoora keessan bakkaan isiniif gahee isin dalagachiisee duniyaa fi akhiraa isin qabachiisee sinqii duniyaa sinqii akhiraa hundaa'u isiniif guutee rabbiin gartee biyya keessanitti isin deebisee nama rabbii malee waa takka illee irraanii rabbii isin haa taasisu rabbii isin haa milkeessu bakka jirtanii rabbii isin haa tiisu rakkoo adda addaa hundi dura rabbii isin haa baasu isiniin jaa. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديفما أقودا تبقى من الرتريتي دادب اللي نجتي أكاسيغا يا من دقينيا نمان لينك أغران ما نمدو فيه ججبات دادا بليتي تنجي ربي عمل كيسو دعائي توفا فيني تنجا برطنس والبها ببادنتي ترترتي تراني سنيف كان نمتي كسيد دعائي وليف بداراني سنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستاذ بالقرآن وآياتي إلى توما والفاتحة مركز إمام البخاري را إمالتور را كيرتن ليسما بينوغا
Ustaz Abu Abdurrahman isin jiranu jettanii nutti gortanii osuma karaa deemu jirtan ziyaaruu keessanii fi hedduu galatooma. Ergaa isin dabarsitan dhaamsa isin dabarsitan namatti fayyadamu Rabbiin waa taasisu du'aa keessa Rabbiin waa qeebalu. Eshi amma kanatti aansine immoo walaloo inshallah walaloo bareedaa markazul furqaan irraa ijoolleen qopheessan jiru. Walaloodhaan bashannannee walitti deebina. Ustaaz bilquraan waayaati nagaan nu galaasine imaltuu reertu waan ta'eefi karaa nagaa isin haa ta'u. Ustaaz dhiyaatanii jiranii barattoonni محلام كجدو كنا لكوبسا جارة جتشو. أيه محلام ولا لو نوديسيا ولا لو بريجا ما بلتك نيافان كوبي فاميوان سجندا كنا وجين كا والكباتورا ولا لو بريجا نو كوبي ستيرتي ولا لو شيرين وارة ولا تريبنا. الله أكبر. أيه مريا أحلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كتا سنسلكو قاعدة قبل نبركم نبس. سلامنا أستاذ. الحمد لله تولي بخير. طيب إن شاء الله. ውድ እንግዶቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባላችሁበት ያለ ሰላምና እዝነት አይለያችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ጥሪያችን አክብራችሁ ወደ ግሩፓችን ወደ መርካዝ ፍርቃን ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ጀዛኩም አላህ ኸይር ጀዛ። ትንሽ ግጥም ለውድ እህቴ ላሚና አዘጋጅቻለሁ ኢንሻአላህ። طيب አንቺ ውድ እህቴ የእውነት ማንነቴ የምስጥሬ ጓዳ የልቤ መብራቴ የውስጤ ጓዳ የልቤ መብራቴ ሳዋይሽ ምስጥሬን የሆዴ አንጀቴን እሺ ብለሽ ሰምተሽ ተረድተሽ ስሜቴን እሺ ብለሽ ሰምተሽ ተረድተሽ ስሜቴን ሁሉንም በመልካም ተርጉመሽ አጽናንተሽ ከጎኔ የቆምሽው ያንቺን ሐሳብ ትተሽ ከጎኔ የቆምሽው ያንቺን ሐሳብ ትተሽ ስጨንቀኝ ተጨንቀ ስደሰት ተደስተሽ የስደት መከራ ጭንቀቱ ሳያንስሽ የስደት መከራ ጭንቀቱ ሳያንስሽ ምንም ማውራት ባልችል በዚህ አንደበቴ ውለታሽን መክፈል ባልችል በህይወቴ ምንዳሽ ከአላህ ነው ከሱ ነው ምኞቴ ምንዳሽ ከአላህ ነው ከሱ ነው ምኞቴ በጽሁፍ ባልገልጽሽ ወይም በአንደበቴ ብቻ አንቺ ተረጅኝ ነሽ ውድ እህቴ ብቻ አንቺ ተረጅኝ ነሽ ውድ እህቴ ግን ዛሬ ከፍቶኛል ስትሄጂብኝ ሀገር ሲከፋይ ሲደላይ ለማንስ ልናገር ሲከፋይ ሲደላይ ለማንስ ልናገር ይሁን ሁሉም ያልፋል ውዴ መልካም ጉዞ እንገናኛለን እኛም ተራ ደርሶ እንገናኛለን እኛም ተራ ደርሶ መልካም ጉዞ ብዬ ዛሬ ላይ ሲሸኝሽ በሄድሽበት ሁሉ አላህ ይከተልሽ በሄድሽበት ሁሉ አላህ ይከተልሽ ከቤተሰብ ጋር ሰላም ያገናኝሽ በሳቅ በደስታ ስቀው ይቀበሉሽ በሳቅ በደስታ ስቀው ይቀበሉሽ የስደት ኑሮ በቃይ ብለሽ ተሄድሽ መለየት አትበዩ ዛሬ እኮ ነው ደስታሽ መለየት አትበዩ ዛሬ እኮ ነው ደስታሽ ከኛ መለየትሽ ባያስደስተኝም ሀገር መግባትሽን በፍጹም አልጠላም ሀገር መግባትሽን በፍጹም አልጠላም ምን ጊዜው ቢረዝም ቢሰለችም ስደት ኑሮ ባይመችም ቢያደርገን ለውርደት ኑሮ ባይመችም ቢያደርገን ለውርደት ምኞቴ ነውና ማየት ተደስተሽ ከቤተሰብሽ ጋር ሀገር ሰላም ገብተሽ ከቤተሰብሽ ጋር ሀገር ሰላም ገብተሽ እቅድሽ ተሟልቶ አየው ሳቅሽን ደምቆ ተመለከትኩ የነገ ህልምሽን ደምቆ ተመለከትኩ የነገ ህልምሽን ድካምሽ ተቆጥሮ የዛሬ ልፋትሽ ችግር ካንቺ ርቆ ሲዘምር ስኬትሽ ችግር ካንቺ ርቆ ሲዘምር ስኬትሽ ኑሮሽ አምሮ ፈቶ ምኞትሽ ሲሳካ መውጣት መውረድ ቀርቶ በረፍት ሲተካ መውጣት መውረድ ቀርቶ በረፍት ሲተካ እልክልሻለሁ ሁለት ወረቀት አንዱን ለሰላምታ አንዱን ለናፍቆት አንዱን ለሰላምታ አንዱን ለናፍቆት በስደት ዓለም ላይ ብዙ አሳልፈናል ብዙን አልቅሰን ትንሽ ስቀናል ብቻ አልহামዱሊላህ ብዙ አሳልፈናል ብቻ አልহামዱሊላህ ብዙ አሳልፈናል
ዛሬ ስትሄጂ ውስጤ ቢከፋውም ደስታዬ ነው ልቻለው ሁሉንም ደስታሽ ደስታዬ ነው ልቻለው ሁሉንም መልካም ጉዞ ብዬ ዛሬ ላይ ስሸኝሽ በሄድሽበት ሁሉ አላህ ይከተልሽ በሄድሽበት ሁሉ አላህ ይከተልሽ አትሄጂ አልልም ምንም ቅር ቢለኝ ሀገርሽ ላይ ሆነሽ በደስታ ኖሪልኝ ሀገርሽ ላይ ሆነሽ በደስታ ኖሪልኝ አትሂጂ አልልም ከሰው ቤት አትውጪ አትሂጂ አልልም ከሰው ቤት አትውጪ ደሞም የሰውን ቤት አልመኝልሽም ጸባይሽ ወርቅነ ዋመልሽ ጨረቃ ስጦታ የለኝም ላንቺ የሚበቃ ስጦታ የለኝም ላንቺ የሚበቃ ፍቅርሽ ሳይጠገብ እንደሆነ ቁርስ ጨዋታ ፈገግታሽ ሆኖብኛል ስስ ጨዋታ ፈገግታሽ ሆኖብኛል ስስ ይሄን ይመስላል ለይምዬ ወደ መልካም ጉዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰብሽውን ያቀድሽውን አላህ ያሳካልሽ ከቤተሰቦችሽም ጋር ደግሞ አላህ በሰላም አላህ ያገናኝሽ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ወንድሞቼ እኛንም ደግሞ በስደት ያለነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰባችሁትን እቅዳችንን አሟልተልን የስደት ኑሮ በቃ ብሎ ለሀገራችን አላህ ያብቃን ከቤተሰቦቻችን ጋር ከምንወዳቸው ከልጆቻችን ከቤተሰቦቻችን ጋር አላህ በሰላም አላህ ያገናኘን የስደት ኑሮ በቃ ብሎ አላህ ሀገራችንንም ሰላም አላህ ያርግልን ሀገራችንን ብንገባ ደግሞ የሰው ልጅ እንደፈለገ መኖር የምንችለው ሀገራችንን ሰላም ሲሆን ነውና ሀገራችንን አላህ ሰላም አላህ ያድርግልን እኛንም ሰላም አላህ ያድርገን ባለንበት አላህ ይጠብቀን ለሀገራችን አላህ ያብቃን ርዝቃችንንም ማገድ በሀገራችን አላህ ያድርግልን ኡስታዛችን ጀዛኩም አላህ ኸይር ጀዛ እንግዶቻችንም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر هايجا خويمتوتا خينيا وللو بريدا خناني نوارسيتي إرجاوا هايجا وللو ولتك أبدي بلتي خينيا دبرسيتي أكاسيجا وللو سيربي الرجالتو ولتي خينيا سكان بيا غلاتو كنا بيا نجا بيا ملكي غلا ملكي ربي أتاسيسو في ماتي نجاتي jirenya gammachuu keessatti rabbi haa galchuu jecha mee keessumoonni jila kana hirtanu markazoota garagaraa irraa dhuftanii ol ba'aa du'aayii godhaafime du'aayii nu godhaa isiniin jenna keessummoota keenya kan bakka biraa irraa dhuftanii jila hirtanu barattoota markaza biraatis barattoota markaza keenyaa kana yoo ta'es rakkoo hin qabu mee ol ba'aatii tartiibaan du'aayitti ngoda sinin jenna pediri makesani nol batani yaada waan isinitti dhaga'ames ibsatanii dhaamsa adda addaa dabarsanis yoo qabaattan dhaamsaa fi du'aayiidhaan ol nu baa keessummoota keessaa namni tokko markazoota adda addaa irraa kan dhuftan lakkoofsa kudhan irratti ol nu ba'a. Ustazi warra sirbaa jiranillee islaamummaa faallee islaamummaa dubbadhaa kan calleessi nama. Dubbadhaa rakkoon qabu. Warras gubbaa hirtanus banadhaa dubbadhaa. Salaamtaan nu jedhaa du'aayii nu godhaa dhaamsa nu dabarsaa jenni jenna. Ustaatiin jiran ittiin jettanii taa'inaa. Bawwisaa. Mereka kampanye nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جرت ما شاء الله تبارك الله وقتراتني روزي من الرابك وياك جيت أستاذ كليتك كتبك لك مسكنت كوكينا كودي وعن جيت ربي روزي برنجرتو ما لله أنا من جل الرابك كابوت يا أمته أستر على أستاذي كأني شبخان الرادوة عن جيت أستاذ أبو عبد الرحمن يعرف أنه نيسان جنة متعود جرتو ربي bakka wala nirra bakka bulantu caalaa sanii beektanii rajala kanaan jirtanii
أبو إنجراتنا أنجر اللي أبارس أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Dinar kan jira barfuulleen jira sidagaan jira dhiifamatti fuffitti بالله عليك بتقول نرى قد لا دراك لا maal sirraa إسلام يرمى جرابة ما كبنت تجتون زاني اللي واقفن كم أمة يرو جرابة جامتي يرمى خانون بنت أدقرو كله تكوكنا كبي خنا فكستنا أبي خاجة شوار باديت كست والبيخ الرا ولي بيخ تكويا رجارب بيسني بارولي والنجارين جيرانن كوكنا ربنا نون ما دي بلان رازي بنت دخلا تفيك يا كشتو جرمي يا ربي نستر رجال خنا تمينا متكو دفع غلا جل خنا اليوم تنجرتني أيه أرجان كيسن جنة تكلالا خسنا ولي قلنا لا قلنا جدا ورما ورجين تعالى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه بليتي تنيا تقويا الرأي ملك بدو ربي نجا هماتي وعيد التسياق الجو نجا هماتي وعيد التسياق بسو والله تتهري أستاذنا كسر هذا بونيسي ما تشوفين في الندي مني نوباو قبلو ربي جتين كل مال جتشو يرتاي أستاذ النجرة جلاني بروفايلي فكيزاني رفون متاتي ديرو أما ناقلت دبي أستاذنا أبو عبد الرحمن يا برتو تلاي مالر أنا شاتين تكوي مالر جرنا نجرا نوغا ربي كنما يجرباتين دبسن جتنو قيفتني يوغر قلبي قاوني جا قلبي تنديبي دبزو دبين دبي مالا جت أيوة تحبابو في النت كباتني دابتن فكاتن مناف كلته معلومة فوق بليتي دي خادو ربي أبان كان جيزي مجون بروان الداتي بر ما شاء الله تبارك الله واني نرقمني خنا في ربي النجاح ماتي غير التزياقل شروع ربي بيسن كيس ربي النجاح نوسي بازي ماتي غير التسودي بسون وانا الداتي الحمد لله رب العالمين ولكن على كما جنا الرجال توني والله النجاح ماتي غير براتي جيتي دينوس رحمتي أنا بجد ربي نقفو قفات سرها قبو وهي تشوف ربي سيعمل كيسو بكديم تبكتي ست هندا ربي سيوجين حاتو نما وان برتي غنت تفيد مرحماني سياتا زيزو يوني في عدل شبخا ربي زي مجيس أسر الديبو دنديسي الحمد لله وان برباد مسان يون دندين نمو يوني في ربي النسيبة ستولشي أبا ورافا حافظ القرآن كبات ملك وفتة تكون تجون وللرا قرون تكون والفاتة جدا نوري فاتوا قولن بيه بابا سني إمو يوخا سوقت في جتوا وفي جتوا باقي وفي جتوا ماري تهي تقولان وقارب بكسن اللي قوتن جريني المعنى نساتي بيو جرزي قراسيسا أتسا في بيو جتني قراتا يجون يو سمرت دبا ربي نسيبة ستولتي باكت قطر قدي يا ما شاء الله يو دمره أكدر زين كيسير عندني أستاذة من برارة أستاذة بلية تتكاني قبضني فكادي الله أعلم قلقل أرقيتي سما شتي فرتي أستاذ ما أنتي أنا أخبر جمتو جتين جتشو جر مرة درسي وتا درسي قاعدة درسي في قلا ديما سير كادلين بدو جتشو أنا في أمة تجمع لورت أستاذ جرو تقول ربي أنا واتسرع وتعالنا قولي سكي كمو دفني أمة كم جتشو تنجرا ولكن يرو تكتا كوان تكتا أوفسولين بريدة جامع فمان nama jeequu nam tokko tokko suma deemu deemsan nama jeeqa jedhanii rabbiin uummata san irraa sin taasisi wallahi soballee miti barasii tara naadir yaani caamummoonnoo keessaa tokko fakkaata bar tokko kanuma asoshaanguliitii haayisaa san jechuudha waa gatiillee irraa kasana fakkaate wanni akkanaa kanaaf rabbiin uummata san irraa osoo rabbi sin taasisin nama hijaabaaf faayamee sattarameetilla سلمى دبرتين سترين بريدين ما كسي ستر مربي سيها سيسو رحمن سيها ملكيسو والله هذا أبا خيرت قفو قفاتة تكملي قليج ريا وبليين كي يجتي حسيت ديبتي وبليين كي تتي أبين في حرق مجيسو ربنا ما كسي راسيها سيسو الحمد لله جرونا الدنيا تنكاكن وقبتي جتشول أنا ما هنقوت تم تزينو سو هنقوت لا يجتي كسيف قوتو هندن ديتو ولا خناني وانا تبربادة بينا ما نفتساني بي خيسا كيسا تقوتا جو ربين قودة خياتا زيزو ناما تربال لما تربا سديانو دي مال جدا دراتي
quraana gallee biyya karaanattanii asin deebinaa jedhu garbida nurraa dhaabbadhu billaa alee khatimoola hay sabiyya keessa as keessa dhalannee as keessatti eenyu taane nu seemu mucaan quraanni biyyan jiru eenyu siin jiru obboleessoo Samal ta'e deeboo lubbuu yaalti na fakkaate kanaaf nama asitti deebuuf lubbuun si yaaddu osoo hin taane fiizaa biyya biraa barbaadu osoo hin taane haadha manaa taate haadha ilmaanii taate rabbiin bultiin mana keessaa tolte jedhamee ni hime. Kanaaf rabbiin nama akkasii bareedee manarra rabbi si haa taasisu si haa milkeessu. Yaa ummata narra laalina dhugaa rabbii killee kokkennaaf yarra afoo lillaa isinin jenna roozii yoo bira jiraatti itti dabaliifi yoo galaanuun jiran ni galla jechuudha yoo lakki asuma bulaanuun jiran ka nama bulla maal goona ka borostaasaa walitti boorra asuma bullee ka bilbila chaarjarii rakaadhaa barattoota laa yoo akka tasaa chaarjarii isin jalaa gaddeeme jechuudha nazaaraa maal kaayyatta dhugaa rabbii booltirra maa sinnii jalla ustaazii sinnii jenna nazaaraa maal kaayyatta ijarra si cabsu كان في ما شاء الله تبارك الله ربي نزل الراحة جالته سنسا جالته عفو لله اللهم صل على محمد وصليت على محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا من عذاب النار همزي قلبي ما دراخ قلبي لا واتك تك جريفي تاجي سجر تبرسي جلو ما تنتصني لا لتوسي قلبي مين ما شاء الله تبارك الله إسلام ربي سر عدالته أو كل اللي رأيت من تيتو قرآن بباس نكمل تكنا سميدة ما شاء الله ربي راسي عم بسبا أو أمسي والبيكا أستاذي مثل ما كان نويبساني مثل كل اللي ميده طب كتاب سامي أستاذ يا إسلام ما تنيجا ربي سيعمل كيسو أجاك ربي سيعباسو ورسكين متفيدا مربي نواغدو كستيغا إرغاواجيس دبرستيتا قوسالان اللي وارستيتا ومتغلطو ميجا دعائنا تنفرأتس ربي نفاق إيوالوغا اوكي اللي ربي سيعفا يسويدو ربي سيعفا كاسيغا إيشي جيتشينا ما أكون ولا لوك أبدي نتفكاتا أبو جانا كاسيني جيتشينا ما كان جدوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمينة بقى جنة بربادات أنا دولار كيسات ري. أكمل جست أنا سبايا كيساني ولا أنا كمان دم كيساني. الحمد لله ونول ما كان فكاتا قابل ريدا دا أستر قمنا ولا تقومني هنا كجيسا بوليتي نيارتي أدونا متر والله أبوليتي مكان شيء أمينة ده أنا أفسأتي جرانا بدارا يا ربي نجاس يا جالس المسجد دبين بقيت تفردت في أنينا من دو عايشي قد أنيراني إننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيني كرانا قاس يا قلت تجارة نجا تجارة نجا أنا ما يبتي بيكن كي كريبتي رفقاتي والكريرة راتورتي بيانا ما كيسا أسيجت ماتي كان كي أرقف هوا تفتسان ججو ربين قمجون ماتي كان كي بوتو تسعاري بسو يو جرسلي قبات ربين حلالكيتي نجا سيقلتو ينقوان اللي محمدو غاري كإيمان أو كإبادة أو كقرآن يو قلت قرآن كان اللي كراتي كتفوفت سيقر قرس سيجابيس ربي سيحفظ سين جنة أكسي أبيبتي ولا تجارة نجا خرا نجا إثيوبيا نجا ريتي بولت نجا نقولي وبسلن ودقتني نجا نوركوت إريان أتوبادا إريان كبينيا إريان جابينيا ندقتني
nukkootutii nu gaggaafadhu neettiin illee rakkisa qabiyya kenna akkasumatti danda'iituma nu gaafadhu siin jenna wallaahi rabbiin karaa nagaa si haa galchuu haadha tantee taawwitellee abbaa kan kee kaawwitellee obboleeyyan kee illee kawgaa dheeraa irraa turte kana hunda rabbiin gammachuun bira gasi haa buusuu siin jedha akkasii ololaa xiqqishu tokkan qaba amma barreessillee dhattillee qophoofne dhiifama laafadha. Hiriyaa dhugaa jedha. Hiriyaa dhugaa jaalala waliif qabdii yoo addaan fagaattellee wal arguuf hawwitee jaalalli isaanii ni mi'ooftii bari jaalalli isaanii ni mi'ooftii bari. Karaa dheeraa gaaraaf gammoojjii keessa qaxxaamuree jaalalli dhugaadhaa baraa fi birriidhaan kan hin jijjiiramne baraa fi birriidhaan kan hin jijjiiramne. Namni qabu hiriyaa dhugaa gammadee jiraataa yoomuu qabu gaddaa fuulli isaa ifee diriiree jiraataa fuulli isaa ifee diriiree jiraata. Gaddaa fi gammachuu walirraa qooddataa rakkoo jiru hundaaf dursee wal abdataa rakkoo jiru hundaaf dursee wal abdataa ruhii ofii caalaa hiriyaa ofii jaalataa yoo inni rakkatee rakkoo isaa baataa dogoggora isaa waliin sirreeffataa dogoggora isaa waliin sirreeffata bu'aa bayii hedduu waliin dabarsanii yoo du'a ta'e malee addaan hin bayanii yoo du'a ta'e malee addaan hin bayanii hiriyaan dhugaadhaa bu'aaf waliin jaalatu argatu gammadee dhabuu ammoo jiru ofii guutuu gammachuu waliin jiraata jiru ofii guutuu gammachuu waliin jiraata waa mara siif caalaa baririyaa dhugaa jabeeffadhu obboleessoo siif dhaamaa hadaraa jabeeffadhu obboleessoo siif dhaamaa hadaraa